guutuu rifeensaa duraa fi duubaa fi jalaa fi gubbaan wal qixatti murachuu kuni shari'a haalli kanaa alaa islaamummarraa faallaadha ani hanganuman gurra isin buusa waa'ee rifeensa keenyaa minaa gabbaa jechuullee barbaadu kana hokaraabe sanillee barbaadu ammoo haqiiqan jirtu akkana lakkii akkanumatti na baasa abbaan je akkasuma itti fufa lakkii kolkoloo rifeensa ufiifuun qabnu afrikaawu waa kanaa rabbii wajji waliin dhabnu hanga kanaa jecha tana akkuma rabbiin jaalatutti hin godhadha yoo je boruma godhanii boru naa dhufanii hanga sin dhumte amma nuti rifeensa rabbiin itti dhabnu ni qabna dhugan baala bara ni qabdanii hamma isin rifeensa eskiidha wallahi yoo buleeso aannan xiqqaa tokko jennaa sunuu qammane jeje rifeensi nuun jiru hanguma tanaan rabbii wajji wal dhabnaa nuti eskiidha wallahi namni dur mataa micciiru nama maraatetti beeyi mataa fooyee bar mucaa dabaluu tokko maraatee bar rifeensi irra wallolee rifeensa fooyee jaan amma rifeensa foowuun araadaa ta'a miskiina araadaa namni akkoo rifeensi akkana jira micciiramee maashina wayii jira ani hin beekne illee haqiiqatti wallaa akkamii akkas namaa ta'allee wanni qabanii yoo jiraatti malee fooyee micciiree fite namni mataa fooyee jechuudha zamana dur nama akkasii maraata beeyi amma immoo nama dammaqee salaxanee darajaa duraa jirutti beeka namni masii galee ani wama takka isiniiba yaa moo rifeensi kun fiimuu jiru hangi kun akka rabbii wallan inni nuun jiru rabbii wajji akka wallan organ eskiidha wallah amasii galee eenyummaa islaamummaa waan islaamni ittiin beekamu islaamni yaa akhi yatamayyaz hattaa uffata keessatti adeemsa isaa hunda keessatti waan adda isa taasisu hedduu qaba uffanni silaa akka duniyaatti illee walillaa qabe uffanni silaa gariin ka silaa barbaachisaa ta'e deemee akka guyyaa ayyaanatti digalee guyyaa akka iidaa guyyaa akka jum'aa guyyaa akka ayyaanatti dhufe garuma hundaanuu beek silaa uffanni sanii beek uffanni amma bakka bu'ee walitti nu laaqe kun wal keessa maxaalloo godhe kun miskiina wallah uffanni kun akkatti wal alalleen qabu ibnu baaz gaafatanii rahimahullah خوفوتنا سريتنا صلاة أكبر جدا هذا مما عمر به البروات وبلاغ سيدي الكيس ونمجأنهم قبضوا كسجان في الرحم صلاة تهمون تهون غافي تريبيخ سريدا إلى أمتي غافي رراتي جرتو بيخ صلاة ني إسين كيبل مخجول لي جرابيخ أم فريرا يدو جرابيخ نتي بلاون دكي والجيسي ولا الدالين آمين نمجد أكم قولا نتي مخبي يجرهم من جارة جن كره كلام حتى ملتو غافي ترجع أفضل خينيا غريدو سلاسة سنير بداتون جرتو مالغونا وانت تكونا نيسنا مزيغله غرما اسم بودو فين جيبه قلب الله اسم بوريسو يواو أكاسيلي من يانكيا كخنو أكنا خيس دبرة دهانغا خنيري فين سفا أكنا دبرو تبروتو نجيم كجرتي رفين سنبين كناتو كهادني كناتو كيسو دورك خوني رغتي ملتون تون ملتون ما خيري تيمتي ملتون ما خرر به ملتون ما حالا في عمل أبي ديغمي بقياي بقيا إنما فكاتي إنما أبي سور ما فكاتو تبي نما إنما أبي ملتو سنيتي